Kebir adamlar var sport menen maşakat bilesiңер. Gün sayın 2 saatten maşakat 10 yıldan beri, 5 yıldan beri üzböy sport zalga gelip maşıgıp ketetdi. Antkeni anda oşol sportko maşıgууга mında mahabat var. Je bolbosun bir adam var, bul erте menен saat 3:30 turup pazarga barıp tovar alıp hareket kılat ne üçün? Antkeni bul adamda dünyönü tabууга болгон mahabat var urmatly bir tuğanım. Oşondoy ele jüregine İslamlı mahabatı girgen adam, İslamdı dinde razı bolgon adam anın ökümlerini toluk baş yet, toluk atkıra turgan bolup kalat. Oşol İslam buyurgan bagımdatка bar namazga dese erте menен gözün jitip oşogo sүйүнүч менен mahabat менен рахат менен бара турган болот. Мына ушундай каалоо менен шарият арам дегенден алыс болот, адал дегенди өзүнө милдеттүү кылат. Ошол жашоонун өзүнө жашоо кылган адам бул адам ыйман дамын таткан болуп эсептелет да. Demek iman damın tatkan kim desek oşol İslam hükümlerini, peygamberin sünnetlerini can dili menen baş koyup hareket kılgan adam